Let the week once more about have a fee. So to the baby, I'm a force man, I'm also on with Franton, we are the more can you be a baby. Nearly kind with the menti, nearly cancer, but you are off. Ombe you eat food. No, my Abusuapanin, they put food. Honestly, picking. Aha, Ghana Info TV. So send any that when you watch channels, I'm sure say over subscribe Edia Mama Nafin. So click a notification bell no se basa na update bia no na wodi kan a wonsa ebe kan social video no so nyina wi ano akyerɛ wadwen e wo comment section no ede amai na mebe ma ye bekin kan ano ede ama fefefe kra na ene video bia e trend on social media no eso no bi na Ghana Info yakwakofa ye de e ba beda mo tie nsem rekra na nyina nkwai nkohwe video yi bi emfa mbra na ye ba ye ba be kyerɛ yadwen ede afa ho. Don't play home. Listen, I am me who papa ne tene baby tie ni ni Abusuapanin no tene baby you on ka bi nsem on nanso da yeso nya Abusuapanin a ope na nkrofo bi di anwanse na ho abufu o makoya akobri kru. More than one flowers, more flowers. Na men can't see me in children. Na men come. Come on, Akosua back door. Come on. My men can't see. Matter say microphone can say. Abusuapanin to park. Ako pa da dia swap back in a Chelsea. On sanya na Abusuapanin. Say news ni na ayatro. Case we let away no. And what some akodru for my kuma 13 anim. 13. Manu committee 13. Na betna same way so. Let we have to be. Asemwa edi let away. On say peninfo no say yes, asem ma o de achia ma o ma achia nso de ne a onse na namon kasamfa ye de onse na namon kasano ye bre matter of time. Let it come out with you and someone akofa aba no and someone akofa aba ma sokrebu e kokokoko ba nyina no atanimu. The case no, who fucking me rest wa me bi nom. Oh the ombas me pass they should come and challenge. So the president room ni you media chi. Let me abobi am watie bi. Mu dwa to ahodo. Tina me de me ba na maten wa kra kire won say de ekoso ni o. To obi ani hwa Obeka se obi be catch them say Abusuapanin to park akoba kopa that dey so aba dey ukopa ni chelse onye dey okisi won timi nya ho hwe the two for no antia kwantia de the two for no onipa bi anti no mu di atem make ansem kire say nim kwan e fa so a isi Abusuapanin etu Abusuapanin sada na yare ntina na ni ho na nkoba ene ma mpedi information na Omuasi ohene foforo no my letter for the so ohene foforo and some fakoko radio and my friend my blogger say ona yi ni ohene awaba was that man unim sa first na Abusuapanin na oda akunya tuntum na oso afre mu swai onu swai wi ana ohene swai was antememu. I think nanaje my prempel di kayana na opukwaru nanaje my prempel na oni betwem first na Abusuapanin no tia akunya tuntum ho oye akunya tuntum no ho Abusuapanin yo tie nie oye otumfo akunya tuntum na edafie ho no Abusuapanin ona hwa akunya no so the first amane kwa so na usai oso afre mu usai I think I know me hwe ni refi so we betimi akai me na to na hajima prempo
di kayana otutu mi na won na betwa mu say ifi na ekura abusuapanyin de yi de kira yɛn fa on me kira sante hene na ohene ne nko nsai first no so afna musura esai ti asante memu yɛn fa abusuapanyin a oda akonwa tuntum ho eni agro untimi so entu ne basabasa because abusuapanyin need to add the patch we hene why because first on ton asase krono nyo na hwe so emu pemprade na Ghpagetv nyina ohene no ne sine so allocation dia you did it eye hardly so obetu abusuapanyin ade so abusuapanyin kan tambu so say wo onimi nyem muja or 80% chance so jina hini mo be win case no do you know why sim ni ntro no yimu jaba akunti ani abusuan to ani esisi ana so ka say onene nya ade ba akonso a say we prove beyond reasonable doubt say ono oya abusuapanyin no onya de hye ana akonwa tuntum mu abusuapanyin nso sabi enam ne so ena wo betin abaye wo hene enti wo betin aye de hye a che de ode akonwa ne ma wo nti very man can say difficult to handle abusuapanyin enti so ahwe abusua bia da abusuapanyin oye troublesome na o ha adwene no se wo abusuapanyin ka so be ha enti ne se ubekum trom adwa asasaduro de wa nkuno kura akaye ti abusuafo ye catch them say enema bi o ho a brebre on se asem kuma we yesielum ba awie ya ye na yi awie bibia nsi asumdie wo ho ye twen court nsem ne ade on se let kuma ba ko asem wa ba no oi den no ane na kura de me na yo sem na no odene obi personal interest in tea sababa ti mo de mon twa me enada be na dwo wachimbina kuada yawada ifiada memeneda kwasiada mwanti bibia asem kese bi besi announcement be ba abontene ebinum be hwere o ma de esuche di omuano omuhwehwe no afi no sem kese asi ese ni abusuapanyin pressure dan so I can confirm pressure dan so tinana do the needful na ma so ndue mra omu ana peja odo hwe so omu sisi asi why nana na I know mo ntwe si boko ansa na simbia o ha abafi na se ombetna se akoma kan why from the UBC so na it is finished ya wi ti screen recorders na finish na wi ya ho hwe nyi isa sama no a enye so me credibility by credibility is at stake credibility is at stake to me bua me meka me de ha de enye bra nse sama no ade cha no abeka story we asema e da ho wo se bitimi de ma no kan maka no ti mama mo news konsemi na egu ha ya Akosua nyina abeg ehon nsem nyina egumani madagya ahenkwa ya wasema eso ohina no ye sachia me no na de semi ahenkwa ma no no maka no pressure abefie ya catch them pressure abefie ntime kura ni di ohene ba timba bio no de ma yebele no esimi in front ma yesifra
Sani ba afi de me frɛ mu say yes so we baby akwa kuduru me ni mo nyina hey me ni mo nyina na ma be hwe agu me yere ka kyerɛ me na ntie ka me ntie me yere ta twemu free mo me ha you know me ye pa me you be anyway. Let's put jokes aside. Never be Anton say story ni nyina ne say e kaaba why if you ever bonti am be kasa by cook so man kasa so asem kase na asifi me kram why me kram semo hey, screen recorders na nya fairly. Any china de Mr. Momo ya mo nyame. Ya mo discuss asem na amaka. Attack the issue. Don't attack me. Attack the issue. Asem no abana. Attack the issue. Attack the statement. Attack my comment. Don't attack my personality. If you want to do a proper job, now credibility so we do in dia tem na abo ane kwase a obi dia asem to a we asem no work no na attack the issue no. Don't attack me because me the credibility and the abeto chacha say free name copy Creepy, because adade. And a brief, kasi a part of I think my own TikTok, me mentanga sawa. A ban my mom news, and head the economical. See me, I can be also baby. Nobody can change it. Right, maintenance that they say, new Ekuona, you have to do something as soon as possible. Kroforo mo piano no mo yi na se atwede ya ma say obehwe many mu. That's the news because let it be no and pia bontre no. Aye you super Akosua hene. Ne nsa ase ho. Stool land letterhead the actual letter no. Atija. Simple as ABC. Mo am late no no. Aye. Mo enema bae mo motivating na why ade se news ya me de bremu se amudo sa anyamudo e bi nko ne bi bra e china me sa ba beto aso de beba bia no ene me disi ni na me ya ma me kwai sa afi de ohene ba bo a me bo kene ke mi bi ga kre mi na nko atse ohene ba me te me ba bi o e mi nyo me hudjo but me basa me hudjo mo report me ana mo power type screen na mo nche flowers kakra na in sustain video yes I dey maybe mo am enko no ya dey sisi I dey me don say good ya bana Ibrahim news say we will be antimi me kasa news we emfa credibility so obi any how we sit here so say me am fan to say me bana me be can say say you can't doubt me yeah you can't doubt me kiss my idea wachina chame me body me shadi bi anyway me nya message bi sisi a me nya message bi sisi a that's what it let the week who has some more abano have a fee so to the baby I'm a force man I'm also with Frantman we are the more can you more be a baby nearly kind in the menti you like cancer bushing you are rough on by you pufu pufu no my Ekuona in the pufu honestly picking
Picnic, please. Abana Papa be. Oh, Abana, let me show with all due respect. Your mind, Abusuapanin be your mind in April food. Your man to be March. April money, first April, it's not April food. No, my no. Aban also first April. April fool. April fool. Why? Yeah, buy I don't know. Can't be few. Can't be few. Hey, yes, I'm in fact also. Yeah. Executive producer or teaching some in factors. Now, in factors, because the way case is very sensitive. Ebian will be a cancer because they were in a man I said, meaning how I am dealing with this issue. I know how I may handle issue. Let's me a factors no. Okay, you Mongesi di bisichna or the menfa cause let me mongesi ubit multi send a request ya bana menfa right am mongesi di bisi mongesi na me bese menfa call but I'm out for her say menfa cause kakra na mongesi mongesi right scholar I think simply in my father first simply casamity you. Simply, I'm a fan now. I never. I'm about your first call like I said to you, right? Because be shall be brave. Why? I hope say I'm for you now. You share actually. They were home. You know where she up here or London has say. Okay, I'm off here. Okay. Ona over 2 din wo over 2 din wo London no. Me nana no din na mbeto ye. Oh nana ni din na mbeto ya na nze lock to so no. Okay. I've been said now can I meet your beginner now cuz I want several American nyom na na ebo no ba I say you did mention that. It's yeah na me person be huru kakra but okay. Number 2 na na otin nka de. Me nana no say ya teme se atua kakra nti normal. Oh, it's in Abia e say shia. Matse das. Asa be din to no baby. Baby, yeah, baby. Say to me say prane obudu no nyina ho beta. Yeah, it was nice. Yeah, you nyina e ba e support yeah. Okay. Oh boy, I mean sure ya one e ti amamra ni amane. Any asem we ba no. Who say but omunya ye busuya panyin my why. We dey mongesi we mean cancer here. Next call am bacho. Hello, Hinba. Me was so many am. Nyamisha wa jumapa o watchere normal bebre me say because of you and me normal bebre nya wa nanka amamre ne sa normal mentiase na na u bisa say wo anasa memo me susu say emmo because your style and the kind of person you are no I don't taint it u ko boss see no bi be fa obaso no be keka we no bi screenshot here omo de o kan na be fa say wo nyina me so much what no say the city and please let's keep it the way it is. It's clean and neat and it has a lot of integrity. Let's keep it like that. All right, Martin. But we are guessing show. Oba no I guess why the ebo boba no. But your next caller. Good evening. The Johnson. Me paucho.
Nkomo aye different chassis nyina we pa na aye me de why dear pa o makoma to me yam na be said that means there is victory coming ahead say asem we to betimi atwa ma peace aba mani penyina because minti bi da say bema asiso bone bra oni access say obadodo a wope no ontimi mfa ade na ye nyina ye pese e beje atu ye maame no ye papa no ye mistake nemu mabusua we mi hu abusua ye mistake say abusua we da egu omu anim ase wo wiase mi hu bi da na me masem nyina ne say ene anwumre nyame hira ohene ba. In fact, the year me makuma mumi pe tie pa nene wodi aba ne say sasem we besi ama friend say social media busia panyini ono ankasa be confess egu ni wani mase amani panyina hu say untimi ntinsi obi abusuam enkoko ntokwa ma wo kra wa bra wonku fie ntokwa wi opanyinya mi hira wo pa nda wano asipia Monica sa Mate. But our next caller, Ubetimi Akasa, why? We against why? Nobody know against. Already on here by the Safani, Mr. Titi, Fiti Tamana, Ubusanko for a Diomati or Lumba case near Dallas, baby outbreak, credible news, but information on the bias here, they may bomb and say, Echna, and now within the week, no, sir, Abusuapanin 2.0 no baba pacha na bibia echa because they don't know so about we are friend guessing news so they will be guessing I remember guessing and say they want me pass crowd like me percent yes me fucking they will imagine someone because solution be banaya some joy because they don't do so over 8 months they be providing santi hopefully by the end of this week no see a better source that day whatever happens no by Sunday na video be anka asem problem na Monday I started fresh new week me ya bro me day so me das me patron yes we das yes makanya ba ya meten Ohineba me pacha ya ba Ohineba ya danyame ase ambema amani agene papa efisa ebema busua no respect ya bom Nites obia akwala ketua bia soko no bia ntimi ntra ne platform so amma command say monko fie onko to abusua pani na busua no omanem aguase a che ko 1 year enti no se discipline me babusua ni mu a abusua pani kofi wuso afa na wo ye wo mema de eya ka wesa ni be ka ho nyame nhira wo kenya ho wate ema asuko no man kwala nketenkete mfam anim twitwiri fam aden ohire ba mani age papa mani age empanimfo na omo nkwala nketenkete na wabusua ni mu a na omo ya kwala na omo ni nyansa na omo de anyi no yempam omo nyina mfra busua ni mu na omo a ya wo no omo ni nyansa na omo de omo nyansa anyi no yem omo ntina busua ni mu onyame nhira wo Mama saya ba pacha ya meten ya botre me pacha ya bane kasa aba you me pacha media o kasa mengasi ya me wone say we was social media busuya pain na oye view once no ono na mi gidi say bia obeba abonten aba be pacha because ni oye no ihuni say enjoy ye ntino sana me feel say social media busuya pain viewers obeba abe pacha me dance Ohineba asem ni etiawa sika na hye eka bafie ntino de aduro no de yebekọ ahemboboa no akọfa chacha afoforo na ye pa dada ne go e de ahyem no sika na hye tiawa aye bedroom so aye bana ho ye Mr. Ohineba what's up ka ye de ene me da ye bi a afemo ene me da ye bi afemo asem mi so ho da yo ka kire say let ye aba Mr. Ohineba e de asem be pa so hini ene me da ye bi pepe na jawo se yen ka no nte de eja yere ni mo obi adi ai Ohineba ene me da ye bi ahia fiti adano
your friend a guessing section to be a guessing. I am the answer to me die be okay was Miana. Mima make us I know that I will soon a blay can you know mama. Now Miss Uda be most share any and phone. Or he been was some nurses with tell my dean say hey. No he my Mishra a dead or the old say a man yes Mishra. Miniaba. Or neighbor, my friends, sir. Depending on our dumping, bepe, what was our sin be. Almost rest or more head Jimmy a through what Jimmy do. They Jimmy no. Yeah, that's penny by wait allow her. What many atem? Why? Any publish you why? Where Miss Remo, only and to us, next caller, Yetiemo. Papa, who seems for once a while. Yamishra, only way to my power. Yes, say, you bush your penny for free. Yes, see in TikTok, a bush your penny. Or you need breath for pa. May catch them with your penny that on Tierney says, Sapa pay your started time, and yende. What time that? One time, Anka, a bushia mudem. Nothing, yes, you bush your penny jabba, quenchi. And you on ye into Wobra, Naba Yenny, also buy and one year pamat and to my shell. And I'll put it your love for ye. Who could you want some? And I will see that, I didn't mean who you. I see and no, fancy, why, young fancy. And now, Oba and can say what's nothing, not the uncle you will see. Now what's nothing, now can be beer, as so, as one man and say, no crash, I said, when you made Juma. Why plants and I see you good. Media in some moments, I mean, can watch a move. I hear a bay, wouldn't say, and who kind of crash or mompe. You baby did you attend me and to your wife. Made Dynamias when I watch you, why I can see about this. Yes, made Dynamias say. Nearby now, what's my main did you matter, and no one is going to insult them because the victory is ours. Into be and did you be at them. They can come up and say whatever that they want to say. It doesn't change your name or Yeneba. You are still on Yeneba. We will follow you. Whatever that you say, we will believe you. They can come up and say whatever they want. But next call and some other wine. Hey, Miniaba me was so. Yeah, Masa baby, you're Susie Makuni. Susie, it's you. Yo, where the American say, ya saw nine, dear, almost Casacasa, no more Casanco. And my Yamu no nebia ya no can and say Hunuchina Emma. It's no more Casanomonco, and you want him. I want to aswadio, we would be one not Eddie Bermatamwa. Oba a generational idea, Eddie Wachi. Ye ni Bermatam Basa, ye young wopon, Yasas, Yanya Mema, Yamene Bema. Debi ameka asasi so aye we ma ye nyankopon ne be ma ye ti ne mo nti se wo bie wane na odi be ma atam a ye generational ade baba wo ma so ni ade nti e ma ne haw na emom no me guess ne se Abusuapanin na enra ye twe ne sra ni abasa wo celebration se den na se no ihu ye enka Abusuapanin wo na wo de hye awuo ana na yere so ye celebration no kura obisa ne celebration ben na wo ye efisa me de hye ne ya na ye dada inti celebration ben inti di akọ na encho ye bu nananom nyina hu inti me minister ya chawpa ana omo ma ne di ama nananom ene Abusuapanin ene ye ne ayaka ye gu social media yi so ana onsa anya Abusuapanin efisa nananom anim no ye hia ye nje ne ntumu so ye Abusuapanin me sa na me hu no social media Stabio Tiwa the Kenkwan woman na wona oye lumba titine ni mama China no mo na emu wasa na asama wuke wan fa mama China din abe se sa ma me no ese se ye friend mpanimfu anim mama China ese so woka Abusuapanin no ho no ono so be pa ache woni bi efise de wo ye no ene kura wa be kasa wasa be kasa se Abusuapanin Kofi usu ye ne moja nti ayi to fie wa
Enye si yetu na ade so say to me no de kasa no anu oden chese se mo ma nana no mo fra no ma ne be kire no ma bi ase chese oye ni moja nto on de still a obetimi abaye ne mo ntumi nya na sede se Abusuapanin nti wahene ba se mo friend wo mpanimfo anim eno aso eka wo bi me da ase manu asi me da ase pa ni ni aba ba cho salt kasawai e di eja me sonkro. Good evening. Now what to say? The one you mean aba the nyamia se me share with you phone na ye just when say Abusuapanin to park why are there pa Nyamisha ne baby obia say by now Ankalumba if no de dadanko 4 pages so a edi atrenchwe wo apun so na nyama na eda na se wa ama na masa ni na ede asedan so ma Abusuapanin to park Nyamisha no afen so de mekani o apun so na wa danfo bi te say ya papa shi bia me pa wo cho woni ni jagro dia kantam gu no so say ufunu da wo mumpo Shano wa moudin ufunda wo demokrama ni moudin na kwasi enipa begu lumba na akwa we yegu no na yedanyamia sese afi de ayemfo na Kenya omho na bibie ba bededi ama ye papa din akoda sunjim na meja wa na no ati na wo me head anka say bia o mesemo amonga se gese mame ya ohine gese ne de ye ka se ye gese a be ka de ye nka ani jebi kasawai me pa chome me tio me follow on YouTube so asam ba ku mienu bi pena me pese me kan so yo ne wonyamfo enti when you fi se me ni wanye tipen kura wo be chen me no correct won se na you tayaban eni anso ade ye wo Ghana hanti won se yentumi nyini sir first no obebi wa no kura di obi atam no obi a o wa bonte onye odi hye kwa na bebo batene wade a o kire any teacher kire your social media ha yen youth ye be fa adesua wom amadachi ye ba ye kroma yan yira amambre no esanse no kura wo kenti wada no otamfo Jamaica John se mema wa bemumbu koso aka no kure wasase so amasemu we bekọ ewiye no nsire bi efisro ebeba oso a ebi sida watamfo amudi watam no mo abesa ba odi emu aba abepa ocho ya me pese meka no mate me da sepa we mefa cause repair bi aka onya de a meto aso we dey se bia na mkopem hasa na mse mongese normally me the news so hwe agwam na ku peti ano no mada ohima ai miti alfa moni eduma woni aka me ka ne se de oba so obedi watam oye beta so eche ojaw na wo mu komu wo mu fie ni wo mama ni ni ana wo de ba so na nka de nka wa yo mo de e di sa wuti wo fie na wani nyi wo ho a na wo bed because platform we so de wo bu ne ho na de me ya ni se owi a wo be konkofo ne platform ne so akoka se djuma mi di ko di ohine ba no na nko no wo mu nunu am ho no mo sere na efa Abusuapanin die no aka me ka ne se ayi internet Abusuapanin mutimi se na ahoye a ojelose to park se wo jelose no na wo ayi adwempa fa abusua ne ho a omo yi wu kura no kaka se da bi ye nya ne sa se yesi ye penka bo mam ye nse Abusuapanin no ye nyina ye ntena se na wo huri medina mu a wo je ye de na ete se wo na wo nyina na wo pedada ana ade abedi wani mu asie yo Madam Enkashio, minim the Akosua. What about one kind so that didn't cry the Yahudada? Asem na media betu Ghana me se me de me srew. Se obi apagane de nisi atwede so mu yi atwede no ama ese nipa da o mo no. Ba cho nana koku kasawai nana. Ahene na bi aboko. Wada Roma nana me ho ye pa. Ahene ade a ekoso asanteme mu no ayi akosofo no ebimo ye no egua santiman ni masi totally oye panyini atifie onu nua nyina wa abusua baako fa ebia waye ade bi kra ne ntwa yi na ya twe na sensen a
waba wo se na o ye use o ye abusuapanyin dia na ese wo ye for the right measures no ne fa ko ahemfofo ne ko so ye kura keke wanyi bi yenye eyi mienu e wa asanteme eno no wo abusuapanyin wo buso wakoja wo mu amoma koye yi odehie na ewu wa mu odehie na wawu no yesi ne yere ne celebrate no akotena ho bi wo tuntuma enti die na wo adwene uje abusuapanyin die ba de pa na wo argument untimi se kiren kan kire yi o ma odu manim se yenya ne sa wa asanteme mu a yi musu wantimi anka we nyina ho na aya na mi ya say ema bia fasa de wi say yo mu fi aduane wa for platform ba obi edi nkom oni nipa na nya adwen o hene ba sama wo ka oboa fair enough obi wa no didi be ma atem wa kate folo na o mani di ma ne bi da ofi o be ma yuso betena oni obi atem ya asem ono kwan fi asem asi ena obri fie nti oni nya adwen fair enough into ne papa na isa abusuapanyin yo mayi ne foforo ya nti kene ni beje die yi abusuapanyin on so enkyere wo hene bia on so enkyere wo mampanifo bia wonye asedi bia no wodi mi ka aso wo abusuafo konknan na wo ba na sebe bibi besi wo kwema nti die na wo beka kyere wo hene Some now the back catch us and my say made them in crow for call a hen yeah bunny abinya question oh becanding oh fast is so I could see oh celebrating ya what done is and the year now was celebrating so what be conscious what Johnny party say I say you could babies I say your fan is there and I could just my men on pay tax be a man Ghana by you. But ni pebia en so go obi onyo hima machine ahenche yi chiniyesi ni so eno hima bi so te wonum no he no abu 6 o'clock 7 o'clock na chiniyesi wo so mo tutu ya mamle na se ye mu bi no ye dini nti e da so ye hunu ma bi se na ye tan this the time I sent you to say sorry ye stress and cause assembling in a free blabo because time. I never had any cause on that time to be honest. Fine, it was so fair enough. Obin Cassentia, I say it was so, but for a mamma council. Near for so. Now be so any day. A 2 hour in so. Cause he was in Janico. Yanyan offer platform and already do be at them now. Yo, Mamenqua of Baunya di, I know how we are. and see a back a can't some media is on Bediadi. I was say half no or a quite. Oh, here Bagamanka said, half now what one I say. Baby. Catramano Codi, dear Mahama, Abe Falcon. And see, I Jessica, what Dauroma. Ya Jessica. Near the Akosua Lumba board in half an hour. Na ya Jessica uncle for half an hour. Abusuapanyin betam half an hour Jessica do no the broniat. Wait there, sorry, wait there. This time compare screenshot. Any kwa konta. Na wa wumi aba wade ne baba itu wi. What's the idea e wo hena konta? Kwa konta ho. Ahum tiare ho. Hey. Enti no na afeso ayare ko sekunani ka wodware mprensa 6 o'clock mo wa abonten wa sori akofie wa kodware mami de wandi kuna no ka kunani be ma emampanyi wo hye wo montem ba ku da bonku ba ku da nifa anya de abeshe leggings o besa hye wo safety boot ani se wo suasua wo do broni de when we say what do broni ntima na wo de ye yi no ena wo pam no wo do broni de ye tu no sade ba ko beto anim na ye 3 na enwumre no wo ba betena se no esan said the safety boot na hye no ewurade na atare no
Yet one what TikTok. Na tell you what TikTok. Na 99. Yeah, I had the 99. Minim hero no. Okay. Inti manuasi. And some a war up no so no. 1 second. Now what banner? What banner so what kwa ye ni bi? What shall I ni bi? Me baby sa. Aye because so me baby cool bi. What banner na say what new hobby. Na me internet na tia continue. Afekura na be we bi me ho de course so. Hey, wo banner tell na fata no. Na koto bi ma na. Me baby ani ho obeko obi ayi ase ahye ayi fo no nto motwa. Da bia bia no ni bakro nya me baby em. Okay. Okay. Aje me nsamu o. Da se lumba wo ni nsamu sisa. E ba cha na mo share video no. Na mo nto flowers kakra. Bibi kakra na sustain video na amanfo. Life. Na amanfo say ye program amanfo report ye nso egusi aga. Yesi lumba wu ye na a story be pa no what wo media no so as ayo nwanma. Bacha next person yitio. Ohine ba bacha akomi na meko. Oh, okay, akoma nenka so wi ana akwa kasa bacha. Okay, ohine ba de me aya me nwanwane se. Lumba sabe ni age ya wodi ye ene ono ane nsam obeka ya yare ha no. Em se wowu a enka na nhada anya nwanwa. But ni ye pede kum lumba na de me nwanwane se. Abranti a wasi so a yeso was 31 or 30 years wu ye dia. Wono de o ma pene am ya kosie na ya nti de ekun no. Eya me nwanwa pa because afe no nko no kra de wo be hye ne brase a oni dan bi odi eja ne ba. Sabi wo no so kra rewo pa. Ni wo ni ya rewo ya papa kwa de sabi hunu ni ekun no de ya. Na de san ya me nwanwa ba ko ne se okunani enso sikamu. Ado kunani bi akoso sikamu. We dear, sikani na muwiem na krani ahuri asa sabe konfa no che no oji ayi na namu akonya yesi wa maye. Ade na amanfo di e internet isu na mo de be kan asem wana se. Oh, ade ya nwanwan kwa na wo dear wo se wo hwe bi nti wo wi a pemre na tenas ne ko hwe bi. Sabe o mami kokrani onso sikamu obata de a wo ka kire mami mpenifo na de hia na ya ma no we dear sikani yese afa ho ano no nso ahuri wa sosi wo train ensa kese na ekulekula case na na anya ya no gbe ho ana that's my question. Oh, okay. Dabi ntimi so eno ye me nwanwa pa ana afa nsuso de san ye me nwanwa pa ne se sa woni wukunu asidan won kran na ate abrochire na wo ba na wukunu ama ni maid abesiesie dem mama na wia na ni wakuma adafio na akuru ni maid akwada dem one fam ayirimra waso in what command ni ku enti oda so wa ade no Roman father bubu ade no no your friend say na yiri no ni kunu one fam ade ne mra was there bi ezo goduru Togo anu aka kire sabato ni say wa mu fa ne mra America ha otu America ha dia o de ade ne bebre wo mo ya no so be aba media no so nkomo ya o e wa so mebre ai and ma for finish e wona am say sabato no hu say na ge ne pekwan bi so aba bedru ha onu was mo fam ni twats bi onu mo sa ge na mo nwa say yem press aga no ne enche no no sa ge na say onu mo abrempoma ka ne nsam no oni o ka bi no ena na nkofo bi ka say abrempoma wa ha say eche no no obeyi na no say ohun say ekum aga ne kum be ma no. Oh, okay. Sa ge no pa na mpesa nke ye pe no ne eche no. Ye eche no mat. Ne eche no na wonno ne ade ne ba no be kire ayi body phone o ko say mu no. Ani akwa ba so na afa ya wudi wura fie o. Okay. Ekwa hunu say ye eku no. Okay. Ana de say me nwanwa biem ni say. Ye se Gimpon so say. Emra owu ye no. Wo begina apro na chi. Ebo mu a wo amie no. Gimpon no na kaya na social media. Ye wo mu ye se Gimpon no na eka. Say, wo begina apro na chi bo mu o adahi. Wo begina apro na chi bo mu a. Ye fe ni say. Wo bia amie no. Eye de na hu sa tam no. Na lumba ebewu ana say lumba grofo bi bu ni fie ho ana okogina apro na chi onwa omo nsam na na omo keka no
AI bi no bi dey I check him. Anya when you want idea. We no satam na atene baby mebre. So anya mebre na nwa nsem omoka. Ya no ntina say because Lumba way me say mate be 9 different accounts. Ni sie mo so mate 9. Ne da ye mahu me da ase. Ti say nsem do so. Yan fa wisi ya me ba mo cho. Meba. Akabi. Akaba ko. E ba try ne ntamwa e time. By obey, war no, ne ba betem kura ni na chinu na ama. O fe me ho kakra. E bia no mu exams. Bia no mu. Wa mu exams. Wa mu nya bibia so nka ba ko beja pani ni kura beja se me kwa akugyawo. Anu no ma me ne ho ya me nwanwa se enye no sa de no. Empem no. Enye na ni wo bisa. So okay. Ani ma de mebre na jo be se nwanwa. Enti nwanwa. Ya no so nwanwa. Jo ya. Yo. Ebusa from so dey asem ye me nwanwa afi sem ba asasi so amaburu 30 years me nti bi mpani nsem da. And say ye wa anansia onwene ntentan. Ye wo oba asabi ni kunu firi mu a wo je na wo twede su ni kunu gira ni kunu picture ni musu di awewo. Emoni ni kunu ye kuna ekire ni kunu niama yi ni kunu adwa ye kwotse niama wo dwom. Jini kuna jaye wanananu mani wa amamira ni amani ya kwaso. Ani ya ba wajina kaso ni yatete nsansu no hye ne nsam. Ema ne de rally e pick up so. Say Mandela wo ye rally wo. Ya no so asi wo internet ne so. Me patro ni nyina si wo internet so. Ana se maya akokro ni nyina me hu. Ani amasi wachi. Eye me nwanwa ba wiase me hu bi mpini nsam da. Ena de say me wan etosu me enu am de ma no besi se me ba wiase me nti bi da se wa abusuapani a wo ye ejina se abusua ni nyina de safo ahye ne nsa ye tena abusua fie tena ahemfie to ne so aba yi no ahira ne de tumi ensamanfo ne atiasefo nya de omutumi hye ne nsa so onye omuso abusuapani na obi wu a wonwe entoto ye ne yi ne kama wanmunyam hyem ni ya wode ya sa social media fo mumma yi no se ono no mu koyi ne de na kwotwe manso hene ba me ba wi ase na social media so ya busuapani bi oma yi bi enchaye mi hu bi pani se mo to hene ba etimi so ne ma ye me nwanwa e wa asase we so na ba akopani ma wi dem pamacho na de sa ye me nwanwa bi ma mi hu bi da me na ye kuna me ma me ye kuna me na ye kuna no Ema mesiri wane dimi na echi ewe yi asema na echi aye bibia mi hu kurani abema na di na echi de na echi a wodwomu da mi hu kurani abema kurani bi echi ai bema bi sha white sa ayi mo na mo bre edi kurani echi ana mi dia de mo nsam wo so wana sa mi ya wo kurani ne fa ha no ota ne to kurani ne fa no ota mi hu bi da kuna bia ye di kuna ewa asante amamre ma mampanifo na edi wachi ani acheche odi obeye na we die kurani langard kurani mapuka ni bidda dia ya me wanwane no that's na enzama mo kenya no kurani okay stories na do so nti bi wa me nti next person ba cha okasa you ba me dia me na me good evening Gifty kasai me pa cho me dia me wanwa pa ne se ye chro ye jeje sika se ye chro petition da ko Donald Trump ama na bagana ama na bedi asem so wa Donald Trump ade okobata ntokwana ai obati wa unu abati wa na ejeje sika so ye nsan petition ya de ko Donald Trump by wa ama Akosua Serwaa ya no so ba so obi dia yi so me pa cho ai ye bi ani ese ye kosi me pa cho to bo ma men kama sem na sem re be free boy ye de bi kosi enen ye de bi ko BBC bebre ba omo nyina ya nte omo kanti sa sika na ye jeje ye na ye je ya de ade de to so bio me wi ase me ba me hu bi da so nipa ya wode ye bato wo na ye de akwala na to akwala na nyenya sa akwala na fe na enyim no na wutimi ka se wunni ma akwala na ye de na to ne maame minti bida na ye musuo asa ye nomie eye musuo esa ye nomie se ye be wa akwala na ye de akwala na to na wo se wunni ma akwala ne maame akwala na sa akwala no me hye nkom to no so o chen edan
Ejapade East Legon no. Ebedo sa akola ne benye na East Legon na twam. Enti obesi eda ye chance ama ne maami odobro ni kwa Beyonce. Ana de edi ho bio. Me wi ase ame bai me hu bi da. Se me di oyalefo achi ahwe no a obia ni mu se me na me hwe nipa no na Ghana fo nyina be sori atia me akase omu nime na odobro ni me nsum nyame bia nka odobro ni nyame ho na eye me nsum nyame bia nka odobro ni nyame odobro ni nyame enkuto ni me somo no efise ono pe ene pepa nim guase ono pe nim no kre wasem nti odobro ni de onyame nkoso anhye ne den no nka ne ho ne nsema nipa kafa ne ho nyina de ye gya no ya bona dan ye de ma omo anga so omo so omo ma enhu de ye gya enchi odobro ni de ma wasi why na me nyum free so me na edu me so me nua ba kasa yiti o ai me so de ya me nwa wo lumbas semi mu nsem ni na ena Kumasi kwan so eko akaka na edu Kumasi ane pe ya metiye 99.0999 se odobro ni afa lumba nasa asema American last week ya yesi asa ko tulumba funu no me na me ka kire obi ni abema yes semini na ala dedi na mo ya sumunto ye yakọ tufu na enye de almost kama ye nwa se odobro ni afa lumba funu dia legacy ni die mami Akosua Serwaa ompre ma dobro di mfa na me se wada we nya ni show na media no kra wunyi ye ni wonsema o uda bi mude enyi munni enyi mo bi eni masu mi amiti ya Ghpagetv mi ni obi adi